That is the foundation of a prosperous Meru. Our youth are the heartbeat of Meru, energetic, creative, and full of promise. Through the Meru Youth Service, we are recruiting 1,300 young people under the Ujuzi Teke Teke program, earning Kenya shillings 500 per day. And for that program, we have set aside 60 million in investment in youth empowerment. Vijana mpo? Kwe mudhakaora wariri non tubwa on behalf of the young people. Oke dhira kwe dhiri karenge ye dhira edhoanere tienjenzis. Oke dhira kwe dhiri karenge ye dhira ye na youth inkorone ndene. Na kinyawo ni kabuko dhoani yankuri muno. Kabuko onankuri. Kabuko onankuri. Nende wonika nde umwa wenu nde dhwania ya babwe, nkamama ya babwe, nkarota ya babwe, nkabangira Meru ya babwe, na mubango ywa mbere ywa ngavana wenu ni babwe. Ringira imwathani rweru roya. Tubangete milioni 50 si ayuthi betu. Milioni 50. Omwana kuringana kuuma ward. Tueyokiana 30, tuteyokania na kemenyano, tora wichie ngavana, tora wichie MCA, tora wichie chief, tora wichie kiraito muronge, weyokua kuringana na merit, na ontuko, kwa mbereria egitarete kuraya, ochiringi mana yata, yatano, ngwene kutheria barabara sieto, ngwene kutheria thoko sieto, ngwene gutethia sibitari kuregister aciari betu kiri program ya health ya SHA, ngwene kumenyera miito, ngwene kuanda miti, ukiri awa ni thirikari yenu ya county, nonto thirikari yenu ya county, it's a listening, caring county government. Ringire mwathani rweru roya. The national government has allocated Kenya shillings 150 million to complete Kenoru Stadium and 250 million for Maua Stadium, while Githongo, Nkobo, Timau, Oro, and Mwariama stadiums are under active improvement. Governor Mutuma Super Cup continues to unite the county, while the upcoming County Assembly Sports Association CASA games will start from 24th to 31st of October this month. All the 47 county assemblies will be here in Meru. Together with the Jorincheke and our artists, we are preparing to launch the Murerangate Cultural Festival and improving the Jorincheke Shrine, a living monument of wisdom and heritage. Akoroba Jorincheke boeku? Ngavana Kiraito akoroba eku? Boeku? Iwe nkanko menya no care about the heritage ya Meru, iwe toa akoroba Jorincheke na culture ya Meru. No wonder even out of office you are still continuing with the calling ya kusupport Meru culture na kusupport lugha ya Meru. Netwekirite mbecha cia kwithira twina kiatho kinene kia gukongwira ntwire bwetu bwa Meru, ukongwira tiania bwetu, ukongwira wimenti bwetu, ukongwira embe bwetu, twende turea Meru, twetengeti ne ya Murera, ya uratharaka beta urangeti, kinyato twena ngeti yetu wetwa Murera, nekenda tweta toruwe bya kurea bya Kemeru, kiomia suwe koroba kina nduimbo cha Kemeru, bakarua Roguro, bakarua Mukinde,
bakarua nkima imbibinge biriwa bya Kemeru bakarua chorobwa mukio na mbibinge bakarua matoma ya ndara riko na mbibinge bakarua nchenga tena iro twarua nchenga si harusi thai batemenyana na nchenga si harusi beyond the biuke omia tibi twe nara murera balai twe kongwairo Meru bwetu non tukinyatwe toriwa Kemeru kirotora Kemeru kirotora Kemeru kirotora we amen na kuruba njorincheke kachoro heritage yetu kana State House ya kuruba njorincheke ni twikirite mbecha kinya kethira itinge imuno nikenda to improve our cultural center ya kuruba njorincheke twaka ablution block nikenda twikira Kemeru bwetu nonto baraba te wikira Kemeru bwetu bakono enye kirumi gya kaulobe chau na kia abantu ethingia baraba wire Kemeru gikorwe thiatea kanabo kwenda tuyokia gichomba turekana Kemeru kieto loi tuyokia gichomba turekana Kemeru tote gichomba tuyokia Kemeru kiraito murunge ariwa kinya twana twanasari katwachoka kuritana wa Kemeru ora twaitana watene na gauku karaka uwa keta watea woi wije atea enya uwe woi wije atea nteto cia Meru. Meru remains the crown of Kenya's cooperative movement with 456 active cooperatives uniting farmers, traders and professionals. We have enacted the Meru County Cooperative Amendment Bill 2025 to strengthen governance and accountability. The Meru County Miraa Promotion Bill 2025 is ready for public participation to safeguard the miraa industry and its market. Bokuibu antobeto? Bokuibu manto ya miraa? Manto ya miraa neke merake mweke ya intobira mwadhani ato dharimere na bio. Ekuru bauba weta kabete itabatie itege wakiangavana bukane. Muno ekuru bukana. Miraa neke merake mweke abira mwadhani ato dharimere na bio bite ngendene ya world yonde. Ibanda nare Ethiopia ndu miraa yo ni umwe na mibao, you are right. Nande tore yere kumenya tore county ya Meru twaruorere mirango ya Meru muntu akauma Somalia ake yaga huku madhangadha na arantorene weta kura miraa na bayokia biashara cia miraa bayokia transportation ya miraa bayokia biashara ya kura mario bayokia biashara kinye kuthima miraa yeto na njara toriwa nteto usietete okinya mwisho tokoyokia control ya kemera keto nekenda tuitethia mbeca ira miraa ekugurwa netwe tokaua miraa no kora na ari uratea itoetekaneria loi kana tobatiere batora ere miraa mokai mirongo ethatu tobere nimbie yana bakaura cio miraa na tobere ino kaura na tobere miraa yeto yekamatwa ningarereku na tobere no kaura okendia miraa ya kuoa mario na tobere no kendia nkunia cia kuoa miraa na tobere ingare yao ya kamata miraa ibao bakuwa tokelokia mbili uorendi nande serie uneyete mature ne Jumatano tore ibu we ngavana uaibu to kwenda yethi atea ekara kenda twithira twe in control ya kemera geto nonto ne twaere atae nde yeto twengwa twaethwa slaves na kemera keto kira mwathani wengwa atotharimere nakeo kete nthenge
kiri nthi ya Kenya ntura ya Meru aki. Through the County Aggregation and Industrial Parks, CAIPs, we are partnering with investors to process our key products: coffee, tea, miraa, avocado, macadamia, banana, and milk, keeping value and jobs within Meru. We thank the national government for committing to construct 2 to 3 modern markets per constituency, and we have already provided land for the affordable housing program in every sub-county. From the start, we resolved to serve with humility, transparency, and unity. We have promoted county staff, implemented schemes of service, and established all critical bonds and authorities with the full support of our county assembly. We thank the Njorincheke, the Supreme Council of Elders, for their continued guidance and wisdom. Our strong partnership with the national government has enabled visible progress across all sectors, because when leaders pull together, people prosper together. Our unity as leaders is the heroism of our time. In conclusion, my brothers and sisters, Mashujaa Day is more than a holiday. It is a call to courage, service, and unity. The heroes of old fought for freedom. Our duty is to fight for prosperity, peace, and integrity. Let us be a hero in our work, our homes, and our service to others. To conclude, I want, together with the parents who are here and the leadership that is here, we want to wish our students, especially the candidates for KCSE and the grade 9, success, even as they start their exams next week. Let us keep Meru united, godly, and productive. May God bless you. God bless these celebrations. God bless Meru County, and God bless the Republic of Kenya. Happy Mashujaa Day. Asante. Nkithiria nikenda tu kumakire mubango yuyungi inkona igotukire. Ndirenda kuwa antobeto babwe bore mashujaa Owendi nje ngoye kwire atarini. Ndirenda kuwa mwekoro uo karinthe gitene ke wishujaa. Ndirenda kuwa CHPs mandaktari bakwa ba mashinani mashujaa. Ndirenda kuwa Korobanjori Klanje professionals, elected leaders who are here, and also our senior elders ba community yetu batongeretu ni kiraitu murungi ni mashujaa betu ba Meru. And I celebrate you together with the security teams. Antoba mekindori batyo tweba mwe barabe yete kore tundare otongeria bwa mutuma ntwethingia. Kintu kyambere kira tweyete kubonenkera re tundare otongeria bwa mutuma ntwethingia. Amwe na waka sibitari yeto ya Mekindori level 4. Wekera theater, wekera administration block, kwekera machines cia gutegera acia betu, neto bobwetheria gento kewetwa municipality ya Mekindori municipality. Kore na baraba tethaira bagete kagiende boute onto
umenye ni imani Jesu wetheti atea uriukite ndendo bwira antu ba Mikindori antu ba Meru nitwiyite kunenkanira chata na inkomenya ngavana wa mbere kuruura Meru na manto ya municipalities ari mukurukira itu murungi nontu naichie municipality ni kuuga atia kiri mantu ya maendeleo nitwiyite gukuria Mikindori nitwiyite kuruura na kuongela value ithaka bietu kuongela value nyumba cietu na kuruura barabara yubombirire ate nyume Mikindori yete thoko Mikindori yete stage ya ngare Mikindori ikario ni Mikindori market nitwiyite guchangia town yetu nikenda tumechwira mbecha cia gutuma those social amenities na kumeruura mantu ya barabara sewer system na proper planning yithereo gintu kiwitwa municipality yuraywe ya wa mbecha ni World Bank boyere antobeto Meru yeto tweyete komethia sete nara mutindwa ywa Kangangi nde yoete ywa Kangangi kana nde yoete mutindwa yo mutuma kana yo kiraitu mutindwa tweyeto yoethia sete ya Nairobi ibao bakwenda twethira twena Nairobi yeto a Meru loi babwe mashujaa barana bo bakuwa Meru etera bua kwa city ndiendo bauria kethira bare ya Meru kana kabara ere Turkana kana kabara ere Achunko pate kumea what it means kwethira twena city ni kuongela twanya twanguge kere bau bate kumenya ni kuongela mbecha cia World Bank kere bau bate kumenya ni kuruura Meru to the world kuruura Meru kenthiguru yonthe antu baliunga Meru niwe kumanisha kwethira twena Meru city sibitari yeto ya Meru Teaching and Referral Hospital kumethia level 6 class kia Kenyatta National Hospital nekenda twira matibabu okue loi negentoge kea ba mami ba ende ba ke wage akwa burunka werua munonke boano ntu ibonthikirite na kinyaba ara ibanthikirite na kinyaba abwe inyagethera binde na biote bya nthagaru aribia ba mami njensi babwe ndebo bangirite milioni 60 bwana kabo kwenda ndebo nengera narua babwe milioni 60 kie wage aba mami kya wita wikira nthi mbere mbura yura sibitare ya Meru Teaching and Referral Hospital twetete komite thia A level 6 ndaromba president wanthe mbecha milioni 500 areta ministry ya njeshi nie waka sibitare ire mutindwa kenda yitethwe kinya level ya Kenyatta balai tureka weta sibitare ya Kenyatta weta kokundwa mithea kuo manto ya wiyame aba mami beto iyamea toritanerie ngwe na thirikarera nene ya mukathe president Ruto toritanerie ngwe nawe ibana bakwaritaneriye ngwe na president Ruto ou okuwa nkaritanerie ngwe na ngombonia president ongewe bwana mbonia president ongewe na barabara cia Meru ombenia president ongewe na ndawa cia Meru ombonia president ongewe na roye rwa Meru ombonia president ongeora we na ndawa cia kumunta ng'ombe cieto ndene ya Meru kethera njaluo ibakuwa ba support president na bata muringere kura kababwe tokariate akatwarumerwe no teto twaringere thirikare kura ende okaromia ng'ombe chumbe omeromia nyanki omeromia motu alafu o matoke okiwa nteka mani nteka mamoka nteka ma barabange bataromeria motu ibeye bakame koute korita akwendea Meru toriti ibana bakuwa thirikare Ruto itutam
Mureka we bwana rekombolelia na kana ibabu bukuwa one time. Mureka na ara mwananchi nowe yanirekura na no kuwa. Ibana bakuwa thirikari Ruto i 2 term. Serikali yetu ya Kenya ni 2 term. Barabara za Meru ni 2 term. Afya ya watu wetu ni 2 term. Afya ya mifugo wa Meru ni 2 term. Maji ya wakulima wa Meru ni 2 term. Oyo egara ya gare o 1 term. Ingeteko tumika wira we bwana. Mega wira agetukumia no 1 term Meru ina akiru ya na maendeleo ya Meru. Gana no baite. Mwitonga gare o baite na umire eta Meru TV en general mpuru. Gakoromone market thoko era nene ya milioni 800 eta kwa konge Kenya ire ya Meru aloi. Koune okutha kalwe atwira aturetere NGO yeta Plan International atwira itwa antobe mbenkobunira muthumo nchengi na ngabo kare mwane konywa mauta antoba Meru tekaba to akunda mauta yaye thirikari nene. Borenda thoko eru ya milioni 800 yako Western, yako Coast, yako Kirinyaga, yako Nairobi, yako Nyanza, yako ibana bakuwa Meru. Mureka wega nagore obaite bwana. Mwitonga ingi nuko mureka wa public participation to kubwithia. Balai motumonto ethingi agiukuma thirikari ne antobembe na batiania barare bego kwa bakinya nusu. Ni magana ne orongo. Itorare nanterie korera mwero nkoro ara. Itorare nanterie korera ndomoru ara. Motumai ukuma nonto motumai mobango yo mwathani. Motumai programu morungu no karwa na motuma kokorwa na kenikiro. Mwene inya mombi wegoro nanthe oroba ngerete Meru manto ya mea yanda yokiangwe security kumande ukuma ngombe sieto siya waikauna royerwa rweta wate maranya royerwa bwadhu ngombe ikauna lakini nonto motuma inchamba amwana aritingwe baba security ngombe sieto igaerwa nau kere maitha nau Samburu igachoka ringere mwathani ngweno ntutenye mutuma manto ya mea loi ibo kwenda mutuma ritango eye loi ibo kwenda nditango eye nditengo eye kana burenda ndirerie miaka ere mbendele iba nabakuwa mutuma no woko bwa 2027 nende barabara wa mutuma atebwa mutuma ni intarimu mutuma kashikiliete ibone mutuma ateshikiliete mami beto yokerie injara na ruare intuko e machuja menya tene muno mokoronto ethingia na mbonaira ruono ambera kwenjamba ekori muno ntorene yawa yone ekura gwakea ntuko emwe njamba thora ito yamba toto nini to kura ntorene yawa ruarente kura na mbone kethera kugakea chambere okura ya mama kwa kinya thaire cia rukiri ya okere yethera kwina muundu kana yethera kwa akire yethera gwe okea ibana bakuwa te lazima nchambe kure kenda gukea ibana bakuwa kinyanchambe wetwa mutuma no ekure na kwa kya Meru mutuma 2 term maybe only first term me 8 term a quarter i first term nkethiria ngoe ngavana ni yereira nene gokaria otonga bwa Meru no karia Meru ndirenda kwera atori beto
Nandera atori beto nde nororo nkorone. Mbere atori beto bakuma Tharaka. Mbere atori beto barotere rwa Isiolo. Mbere atori beto ba Laikipia. Meru tuambe karia. Meru tuambe karia. Na Meru tuambe karia. Mbere Excellency my senior governor Muthomi Njuki. Anto ba Tharaka bakuumiza Meru Inegembe South. Bakenga Meru miundene erabtwankene nabo naraka choward. Na keanda. Anto ba Tharaka bakwenga Meru rotere rwatiania wondi ya Thangatha na atwankene nabo. Anto ba Tharaka bakwenga Meru Imenti South nara metongo na bayoketie mwanka sibitari siakindene ya Meru. Anto ba Tharaka nende bakwendo tonga Meru riitho kwe kerema ngeti yuku maera nara keremene kia Mount Kenya. Heritage yeto era bayoyo barwerere inyake ethera inyabo bayoyo baoi bareo nonto formally bari party ya Meru. Lakini devolution yekwe ya ni athuranire mianka na kwina birabi Meru, kwina birabi Tharaka Nithi, kwina birabi Laikipia, kwina birabi Isiolo, kwina birabi Samburu, kwina kerema kewetwa Lake Ellis, kerendene ya Egoji, ne Egoji mze kiraito Egoji West District. Coordinate sia meanka koringana na Ministry ya Lands. Eriwa Lake Ellis. Orato akaria Lake Nkonga. Orato akaria muidho yoa Ngaya. Orato akaria muidho Kuru. Neuto akaria eriare ure wetwa Lake Ellis. Ne Meru eriare ure re. Tuirende korongama na tuthete na facts. Governor Njoki na antobaku ba Ministry ya Lands choka wurie ndata boega utena facts si anteto iwa ugere MCA uwa chogori okuwa Lake Ellis ne Tharaka Nithi are nteko meakethera kara chiari rwegoro na atena details cia meanka ya Meru. Nande kania baraba guchetha na Meru iba guchetha na Mubwe ne ya guchetha na Mubwe na Riitho. Baraba guchetha na Meru ne ya kaba guchethera Riitho na Mubwe. Ndi ngavana wa Meru ntete kiria urankaretie ng'ombe cieto itikaiywa Isamburu, urankaretie otonga bweto butachethwa na buo ni utwakaria meanka ya Meru na tuikaria tukarie tukaretie na tukarie pio lietwa na Murungu Baba Mutana na kirunduo mutheru twaromba. Amen. Asante sana gavana. Twarekirwe national anthem gavana tukomba kwithira tuna department ya agriculture ja gavana na ugire tunenganire mbeo, so twambe tuithie national anthem then na mbeo tugeta na mutaratara jojo tutike kwina tuna national anthem.
nengane anto bakiumara ocho ekorombere ekor
Lori ni kamera bila kidogo. Kwenda kwenda ka distance karoli na baba kuleta into. Na ndetoligeria ukagita wo kuruka aja raini eje. Timu yetu emewasi mu tetheria ni timu iria. Aja. Tugakuruka raini ere. Tugakuruka raini ere. Twende tabwega muno. Menyora gatunya na kandro Meru County. Antoi mainge ba. Check. Yes. Oraini ena mustafu wetu mwe CHP kana inya wetu mewas kana thirikari county mawaziri wetu twin the combined effort. Every line ena mtu fulani. John Tete ni ana kaputizi kwa heshima mno. CHP. Oraini mamaja, oraini mama. Oraini uka kwa kwenu yoko man. Yes. 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 Magita bwana. Okay. Ndeje tugere ote antukuba kwithira bende. Tiga baba gatugirira mpempe baba na ntubaba mewasi aje sasa. Kene tuba kwita na mutaratara yo mwega tugeta na mpwe mwana yo geta kwega. Yes. Isabel te kwa tigero nera. Aya. Baba yake chini. Aya. Turiwa to bange laini kwa ya mama. Hakuna kupita hapa. Hakuna kupita hii line. Yes. Mimi ndabo kuona mami. Ni rekodi. Ukoona? Sawa, kila mtu akae line ile. Yes. Turiwa kila mtu akaona mama, bubange line. Utiko kuruka aja. Yo ile ni rekodi mami. Ile ni rekodi mama. Ile ni rekodi. Banga line ya Asante sana. Asante sana. Thank you very much. I think na nito kamberi exercise yetu. Bagai. Aya. Asante. Thank you very much. Na nito kanyukirwa mpempe ara na mutaratara ni timu eje. Pakeja. Yes. Tugakurukaja, tugeta raini mpempe ili oche kukana. Wale doko tumo mpempe. Kama ndekuti my friend. Jamba. Aya. So I think we are now set. Tukilia katikati aja. Yes. Timu yetu emewasi joni nde mutetherie aja. Yes. Timu eje nanda kurube beta baba. Mewasi timu joni. Kujeni. Niona kama hii moja. Oh, in business forum. Sasa mnatumia za kimi. Association ndio. Kuna moja nisipati. Nisipata kama haya. Imekilo ni business association. Baba manyawo kwa baba mewas. Ko beta mewas bita maine. na mbite bari. Ekoro ekomi. Ekoro ekomi beje ya. Tari abo ekoro ekomi. Ekomi. Hii ni ya gari. Ukona de. Ekoro ekomi yake tafadhali. Ekomi yake tu kidogo tu. Kidogo tu ni pampo imekana ngero indobi. Check. Timu yetu ikereni bafa. Shikareni hata mikono. Kwanza ni
Kenya. Yes. Yes. Business community is sawa. Tuwekee mbafa hapa. Super. Wonderful. Great. Menya biashara iwe menyorwa kwa kanya mara. Asante sana. Keno ndongabana kaleta municipality ya Mekinoni. Wale kuna condition hapo. Polisi lete hawa. Thank you very much. Achilia watu wengine 10. Kumi. Nataka usukumana baba resa ndiye tafadhali. Nataka usukumana. Ninataka karakara. Wewe pole tafadhali. Bwana tu kila mtu akaona mami. Aya, asante sana. Bange komi. Hiyo sukumana tafadhali. Haya. Another 10. Sawa. Lepas sukumana bani. Nyuma mami na wewe kila mtu akaona tusoke nyuma wewe sokea nyuma mama upate anakwenda wewe nyuma ya baa unafaa kuwa nyuma ya hawa sasa ni nini wewe security tusaidie hapa ndio tusaidie hapa wewe ni nini no kama na mbele sio Simame kidogo. Usipeane. Ale.
Okay, na ndeto kubwa no tutukona nyaga kwaria na kwato. Mujali. Mutonga. Kwa lingaruka bibwa na nya. Mutonga. Kidogo tu. Haya, twende kami. Ekoro kami chae bukuga. Ndekoria kami chae. Nekyo alinga. Imbiebwe na musiali. Imbeo no obwa. Ne tato weka. Niwe kama mutuma. Mutuma no me. Motuma you. Nenda mbele. Genda kuibweka pa mutuma, weka pa mutuma na. Ndio. Haya, nandere, nyo. Nande tu bebere ni tu tete, tu bebere ba. Atiari bai bana kerwe bagui. Ai ba kuina bwe. Naero kam naero ba kuina muno. Ba inkana cha mutuma. Inkana cha mutuma hii. Ba erwe. Ba mutuma iba ya kwa. Kwena mpindi yere ya. Kwena yere ya kwa tumoka ito.
familia wetu mereka wine to wa Hindi na bwana.
Tulite